Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ustaz Zainal, كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ما هذا؟ ماء. وما هذه؟ صابورة. هذه السبورة. من هذا بجانبك؟ أين؟ هذا صديقي. وما اسمه؟ اسمه سليمان. سليمان. أين هو يعمل؟ يعمل في جامعة جامعة مالك السلام. هو محاضر. محاضر. نعم. طيب أين تسكن أنت؟ أنا أسكن في شوندا. في شوندا. أين تصلي العشاء؟ العشاء في هذا بيت الرحمن. في مسجد بيت الرحمن. بماذا تذهب من شوندا إلى بيت الرحمن؟ بماذا؟ بماذا تذهب؟ بالدراجة؟ نارية. مع من تذهب؟ مع زوجتي. طيب. شكرا. السلام عليكم يا سليمان. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أين تسكن؟ أسكن في أوتنباي. كم مرة تأكل وجبات كل يوم؟ كم مرة؟ ثلاث مرات. وماذا تأكل في الفطور؟ في الفطور الرز وماذا؟ سمك. هل تفضل الدجاج؟ suka ayam؟ لا تفضل الدجاج. وماذا تشرب في الصباح؟ قهوة. أشرب القهوة. كم مرة تشرب القهوة في كل يوم؟ كم مرة؟ ثلاث مرات. ما شاء الله. لم يتغير يعني حتى الآن. ما شاء الله. طيب ماذا؟ طيب هل تقرأ القرآن؟ نعم. أقرأ القرآن. طيب ماذا تأكل في الغداء؟ أرز وماذا؟ وسمك. وماذا؟ سلطة. ما شاء الله. سلطة. ما شاء الله. يعني تأكل طعاما لذيذا إن شاء الله. تأكل طعاما لذيذا. طيب شكرا يا أستاذ سليمان. عفوا. أستاذ قهار كيف حالك؟ الحمد لله. لم أراك. أين كنت؟ أنا موجود. لا بأس. طيب أين تسكن يا أستاذ قهار؟ أنا أسكن في Kampung Jawa Baru. Kampung Jawa Baru. هل تسكن في شقة؟ لا أنا أسكن في البيت. في بيت. وما رقم بيتك؟ رقم بيتك كم؟ 10. طيب أين تصلي الصبح؟ نصلي الصبح في مسجد بيت الرحمن. بماذا تذهب إلى بيت الرحمن؟ بماذا؟ بالدراجة هنا. بالدراجة أو بالدراجة النارية؟ بالدرجة. أنتم ما زلتوا قويا يعني بالدرجة. Oke, مع من تذهب إلى بيت الرحمن؟
sendiri apa? Wahdi. Azhabu wahdi. Wahdi. Azhabu wahdi. Masya Allah. Taib. Kam marrah ta'kul wajabat kulla yawm? Kam marrah ta'kul wajabat kulla yawm? Wahid. Marrah wahidah. Marrah wahidah faqat. Masya Allah. Ya. Less rice ya, less rice. Sedikit nasi ya, sedikit karbo. Masya Allah. Wa kam umuruka al-an? Kam sana? Sabah? Sabah wa sittin. Sabah wa sittin. Masya Allah. Hayakallah, hayakallah. Syukran ya. Assalamualaikum Ustaz Madi. Kaifa haluk? بخير والحمد لله. هل تمارس الرياضة؟ هذا عشب ولا أستاذ؟ لا. عطلة. عطلة ما شاء الله. كثير عطلة. مشغول جدا. مشغول جدا ما شاء كثير الله. العمل. أي رياضة تحب أن تمارس؟ أي رياضة؟ رياضة ماذا اللغة العربية؟ كرة القدم؟ كرة القدم. كرة القدم. ولكن يوم الماضي. يا إنما إنني صغير. صغير ما شاء الله. والآن لا تمارس كرة القدم؟ لا نظرت أيضا في شح. في الشح. تلفزيون. أشاهد التلفاز كرة القدم في تلفاز. في التلفاز ما شاء الله. فقط لا تمارس يعني. لا. أصبحت يعني ولكن الشهر الماضي ماذا هو فتنس لا فتنس. Oh fitness ما شاء الله. Aku ولكن هذا الشهر لا مشغول جدا كثير patroli. Raun. التجول ya, التجول ya, keliling-keliling. التجول. Patrolinya, benar. Keliling-keliling itu pun patroli ya, patroli, tajawul. Taib. Kam marrah ta'kul fi kulli yawm? التجول keliling-keliling. Kam marrah ta'kul? عندما أمارس الرياضة 5 ساعات. 5 مرات في كل يوم. نعم. ما شاء عندما الله. أمارس الرياضة ولكن عندما لا أمارس الرياضة 3 وجبات. 3 وجبات. يعني فطور والغداء والغداء والعشاء. والعشاء. وعشاء. طيب. ما وزنك؟ ما وزنك؟ الآن 60. 60 كيلوغرام. نعم ما شاء ولكن الله. عندما أمارس الرياضة 65. 65. لماذا يزيد عندما تمارس رياضة؟ كسر أكل. كثير أكل ولكن ماذا نقول الصحة الصحة. بروتين. Oh, كثير protein. بروتين. Masya Allah. لأنني أكل الدجاج ولكن ليس مقلي. مشوي. مسوي. Oh, panggang. وبيض أيضا ليس مقلي. Masya Allah. مسوي. مشوي. لأن في إن كان نحن لا lo baik lah mashwi, masluk. Masak telur dipanggang. Rebus, masluk. Ya, sudah kita bilang masluk, bait masluk. Telur rebus. Ya, bait masluk. Masuk. Rebus, telur rebus. Ya, masluk. Bait masluk. Ya, masluk. Kalau mashwi panggang. Grill, kalau bahasanya grill itu ya, di grill itu diputar itu. Mashwi. Ini panggang. Kalau goreng makliun. Ini goreng. Ya, hal tufaddil makrunah makliyah. Makrunah tadi nah. makrunah. أحيانا. لذلك أنت لو تأكل مكرونة كثير يعني تكون سمينا. ولكن غير الصحة. غير الصحة. صح. أمارس الرياضة غير الصحة. يعني ماذا العربية بطننا سمين. أيوة سمين ya, gemuk ya. Samin. ولكن إنما نحن نأكل البيض مسلوق والسماء أو دجاج مسوي يكون
جسمنا صحة صحيح لأن قويا قويا ليس سمينا ما شاء الله padat Ustaz. Padat. Jadi ototnya yang naik, bukan lemaknya yang naik. bukan ininya ya. Ya. Masya Allah. Enta tumars riyadhah fitness ya? Nah, Masya Allah. Qawiyan. lisihah. بالصحة. شكرا يا أخي. Afwan. عفوا. طيب. كيف حالك يا رجال أعمال؟ هذا رجال أعمال. رجال أعمال. اسمي خير. لكن عنده فلوس كثير، فلوس كثير. صحيح. رجال أعمال. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. كيف؟ أين تسكن؟ أسكن في Simpang Palu Usmawi. Simpang Palu Usmawi. هل تسكن في فندق؟ لا. أسكن في بيت. في بيت. وما رقم بيتك؟ 40. رقم 40 ya. طيب. كم مرة تأكل وجبات كل يوم؟ كم مرة تأكل وجبات كل يوم؟ ثلاث مرات في الفطور والغداء والعشاء. وماذا تأكل في الغداء؟ غداء. ماذا تأكل في الغداء؟ الرز وسمك ما شاء الله. وماذا أيضا؟ والسلطة. وللمشروبات ماذا تفضل؟ ماذا تفضل أن تشرب؟ ماذا تفضل أن تشرب؟ عصير ولا قهوة؟ عصير والحليب. حليب ماء فقط هذا. ماء فقط. Ya, mak jangan diartikan mak abyad ya, lain lagi itu. Mak ini sudah air putih ya. Ada dulu mak abyad lain lagi, kita larinya kemana? Kalau air zam-zam, mau zam-zam. Tapi kalau ini nggak dibilang lagi maun abyad, mak memang. Kalau maun abyad lain lagi artinya. Tet. Hal tumaris ar-riyadah ya akhi. تمارس الرياضة في كل أسبوع؟ في كل أسبوع. أي رياضة تمارس؟ أي رياضة تمارس؟ الجري؟ الجري تعرف الجري؟ لاري. الجري. المشي. يا مشي فقط. بالمشي ما شاء الله. بعد الصبح. شروق. أين تصلي الصبح يا أخي؟ في المسجد بيت الرحمن. في مسجد بيت الرحمن. لماذا تذهب إلى المسجد؟ أحيانا في المسجد إسلامي سنتر. في مسجد إسلامي سنتر. لماذا تذهب إلى مسجد أو di Darajah. نارية. طيب. مع من تذهب إلى المسجد؟ وحدي. طيب شكرا. مع السلامة. ما شاء الله. طيب السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. يبدو أنك عجوزا ولكن حماستك شبابا. تعرفه؟ فهم كلامي أنا؟ يبدو أنك عجوز ولكن حماستك شباب. شوف يا أخي، كم عمرك يا أستاذ؟ 58. ثمانية وخمسون. 50. شوف هذا 58 وهذا 67 لكن عندهم حماسة قوية شبابية. أنت لازم أكثر من هذا. Jadi bukan pada umur tapi pada semangat. La haya kitun. Tapi Ustaz Muhammad, aina taskun? Askunu fi Utunbayi. Utunbayi. Hal taskunu fi syaqqa? La. Askunu fil bait. Fi bait. Ma raqmu baitik? Al-hadiyata asyara. ما شاء الله. هل بيتك بعيد؟
min hadal masjid? بعيد أستاذ. بعيد نعم، من هذا بعيد. المسجد. بماذا تذهب إلى المسجد؟ أذهب في درجات بدرجات نارية. نارية. مع من تذهب إلى المسجد؟ أذهب وحدي. وحدي. ما شاء الله وحدي. طيب. هذا وحدي. في هذه الليلة. في هذه الليلة وحدي. الآن لا هذا الآن sekarang الآن وحدي. لكن غالبا biasanya غالبا مع زوجتي. مع زوجتي. طيب. كم مرة تأكل وجبات في كل يوم؟ 3 مرات في الفطور في الفطور والغداء والعشاء. طيب. قص لنا ماذا تأكل في الفطور؟ قص لنا mana قصة ceritakan. Kisah. Ini filamar. Qussa artinya kisah lana ataupun ihki ya, ihki lana ya, ceritakan ataupun kisahkan ya, ceritakan akhbirna ya, aywa, ceritakan atau kisahkan kepada kami ya, bisa tuh kisahkan. Qussa lana maza ta'kul fil fatur wal ghada wal asya. Fil fatur ana akul hadza mashrubat hadza. Fil fatur ana ta'kul ana akul arus wassamak. As-samak. Okey. Walil mashrubat maza tashrab? Ashrab qahwa. Qahwa. لا بالهاي قهوة والماء. طيب. وفي الغداء أيضا وفي العشاء أيضا SDA sama dengan هذا شاطر ya brilliant شاطر شاطر وماذا تشرب أيضا طيب شكرا يا أستاذنا عفوا السلام عليكم أستاذ عثمان. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كم عمرك؟ 55. إذن أستاذ زينال أكبر سنا ثم أستاذ قهار ثم أستاذ محمد ثم أستاذ عثمان إن شاء الله. أستاذ سليمان كم عمرك؟ 55. نفس السنة. أستاذ روان 57. Dan yang paling tua berarti Pak Zainal, Pak Kahar, Pak Muhammad, Pak Rawan, semua Pak. Masya Allah. Baik. Aina taskun ya Ustaz Utsman? أسكن في أوتنباي. طيب. هل بيتك بعيد من هذا المسجد؟ قريب من المسجد. طيب. أين تعمل؟ في الجوازة. أعمل في الجوازة. في أي ساعة تذهب إلى الجواز إلى المكتب إلى الجوازة؟ أذهب إلى المكتب في الساعة 7:30. تقريبا. هل تذهب إلى المكتب بعد أن تنال الفطور أم قبله؟ أذهب إلى المكتب بعد تناول الفطور. مع من تتناول الفطور في الصباح؟ أتناول الفطور مع أسرتي. وماذا تأكل في الفطور؟ أكل الفطور أرز والخضروات ما شاء الله والسمك. وماذا تشرب في الفطور؟ تناول الفطور أشرب قهوة. طيب. قهوة والماء. هل تفضل الدجاج؟ أفضل الدجاج. طيب. أي فاكهة تفضل؟ أفضل الفوكات. Avocado, okay.
Tufah, Tufaha. tufah, برتقال, Bitir. بطيخ. في هذا اليوم في مثل هذه الأيام نفضل البطيخ يا لأن الجو حار. فهمت؟ حار. لذلك بطيخ أحسن يا. أوكي. والموز كثير يا. كم ما وزنك على أنتران؟ ما وزنك؟ Samanon kilo. 80 كيلو ما شاء الله. لازم تمارس الرياضة. هل 80 كيلو مع أنك ما زلت 55 harus seimbang ya. هل تمارس الرياضة؟ رياضة لا أو فقط أشاهد مباراة pertandingan bola. Ya. Usyahid mubarah kuratul qadam. Mubarah kuratul qadam ya. Mubarah. Mubarah itu artinya pertandingan. Tusyahid mubarah kuratil qadam. Ya, pertandingan bola kaki. Kuratul qadam. Ya, mubarah kuratul qadam. Anta tahmil kitab walau mungkin taktub أو أي شيء لكي ماذا تذكر ماذا ندرس في هذه الليلة. نحن نتعلم ندرس نتكلم باللغة العربية فقط. لو ما فهمت تسألني. فهمت؟ Kalau ada perlu dicatat ya. Kami bicara semua pakai bahasa Arab sini. Kami nggak bisa bahasa lain. Sesekali saja. Jadi masuk lagi. memang harus begitu. Ini baru 18, ini udah 67. Harus dipacu. Harus dipacu. Kalau enggak, kalau baru sekali dah langsung ini dah ada lagi. Jadi kalau ada yang perlu dicatat ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Lah bahasa. Kan masuk di pihak harus bisa bahasa Arab. Okey. Wa maza ta'kul fil ghada? Sawa bisa belum. Harus. Wasama ahyanan zujaj. Zujaj? Ahyanan. Dajjaj. Zujaj kaca. Makanya ahyanan zujaj kaifa ta'kul zujaj? Dukun. Kaca. Makanya firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, matalun bihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Jadi Allah itu seperti cahaya menerangi langit dan bumi, seperti dalam pelita yang di dalam kaca. Pelita itu nggak ada minyak tapi menyala sendiri. Ya gitulah gambarannya. Itu zujaj. Zujaj ya. Jadi hati-hati jangan bilang dajjaj. Itu sama kayak teman saya naik pesawat pertama kali. Naik pesawat kan, kita dari kampung, ditanya sama Pak waktu berangkat ke Mesir, ditanya sama pramugari. Sir, meat or chicken? Kitchen. Dia mau bilang chicken. Kitchen. Bingung pramugarinya. Dia baru dikasih. Jadi padahal maksudnya, padahal bilang chicken, terbilang kitchen. Lah bahasa amzah mak la tahu. Tadi mau bilang dajjaj, terbilang zujaj. Lakin nafham. Aina tashrabul qahwa? Ghaliban. Ghaliban ashrabul qahwa fi Syarif Delima. Syarif Delima masyhur hada. Masyhur ini. Ghaniyun anit ta'rif ya. Istilah orang pasar itu ghaniyun anit ta'rif ya. Well known gitu, enggak sudah terkenal sekali ya itu ya. Ghaniyun anit ta'rif. Baik. Ma'aman tashrabul qahwa fi Syarif Delima? Sorry. Ba'da subhi jamaah Baitur Rahman. Baitur Rahman. Wa fi waqtin akhar ma'aman. Ahyanan waktu asar ma'a sadiki
Al-Habib. Ustaz Sulaiman. Syukran ya Ustaz. Syukran. Afwan. Tab. Assalamualaikum Ustaz Rawan. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. La'alaka bi khair. Ana amin ya Rabb. Wa anta kadzalik insyaallah ya. Amin. Ad'u lak bis-sihah ya. Ad'u lak, saya doakan semoga selalu dalam sehat. Ya. Baik. Aina taskun Ustaz Rawan? Askunu fi Kutablah. Wa aina ta'mal? A'malu fi maktab. Amalu fi maktab. Maktab perikanan. Asama ya. As-samakah ya. Asama. Fishing ya. Fishery ya, okey. Fi aisah tadhhab ila al-maktab? Adhabu ila maktab fi sa'atin sab'a wa nisfu. Sabih wa nisfu. Bimaza tadhhab ila al-maktab? Bi sayarati. Bisayarah. Taib. Wa mata ta'kul al-futur? Fi ay sa'ah ta'kul al-futur? Tanawal al-futur? Aqulu tanawal al-futur fi sab'a. Fi sa'a sabi'ah. Fi sa'a sabi'ah. Ma'aman tatanal al-futur? Ma'a usrati. Ma'a usrati. Wa maza ta'kul al-futur? Ahyana ma'a rus sama wa tempe wa tahu. Tempe wa tahu aywa. Tet, kerupuk wa keripik. Tet, ayyuhuma tufaddil? Qahwah aw syai? Ayyuhuma tufaddil? Ufaddil ma. Tufaddil ma. Wa tufdal tashrab qahwa aw syai? Asrabu qahwa ahyanan. Wa ayyu fakihah tufaddil? Ana ufadil fakihah. Fakihah buah. Semua. Kullaha. Kullaha. Bitikh. Al-inab, al-mauju, mauz ya. Al-avocado, burtukal. Buah lokal apa? Buah lokal. Okey. Ted, aina tusalli subh? Usalli subh fi Masjidil Baitur Rahman. Hal Masjid Baitur Rahman ba'idun am qaribun min baitika? La. Ba'idun. Qaribun min baitika. Bimadza tazhab ila al-masjid? Bi sayarati. Bisayarah. Ma'aman tazhab ila al-masjid? Ghaliban Ghaliban. Biasanya, bukan galiban. Ghaliban ya, biasanya. Ghaliban. Ghalib ya, biasanya. Usually ya, biasanya. Ghaliban ma'a waladi. Waladi? Walakin hadal yaum waladi marid. Insyaallah syafahullah. Okey. Wa maza ta'kul fil ghada? Agoda taban al-goda akulu rus salata wa sambal ayo sambal ala terjem ما في سمبل لو في الخارج هم يقول كاتشاب يا كاتشاب لكن طيب لا نتكلم عن الطعام حتى اصبحنا جوعان وعطشان طيب شكرا يا استاذ روان عفوا يا إن شاء الله أنت في المرة القادمة فقط تعرف مثل هذا. نحن نبدأ الدرس بالحوار ya. Jadi kami mulai kelas dengan cakap-cakap dulu, baru kemudian kita belajar ya. Harus berani ngomong, jangan malu-malu ya, harus berani. Mungkin pertama-tama agak terkejut-kejut, emang harus terkejut ya. Nanti supaya ini ya, supaya harus berani keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Min zaman ana lam arak, aina kunta? Ana udur, ana safarta? Safar ila aina? Banda Aceh. Ila Banda Aceh. في يعني ماذا من ماذا تقول تغاس أو وظيفة في هذا في مكتب. أين تعمل؟
أعمل في بنك إندونيسيا. Bank Indonesia. وأين تسكن؟ أسكن في بندامسين. Bandamasin. هل تسكن في بيت أو شقة؟ أسكن في بيت. في بيت. وما رقم بيتك؟ رقم 9. 9. وهل بيتك بعيد أم قريب من مكتب؟ بيتي قريب بعيد عن بعيد عن مكتبي. عن مكتبي. وبماذا تذهب إلى المكتب؟ أذهب بدرجة نارية. درجة نارية. طيب أين تصلي الفجر؟ أصلي فجر في مسجد دارussalam. مسجد دارussalam. بماذا تذهب إلى المسجد دارussalam؟ أذهب بدرجة نارية. مع من تذهب إلى مسجد دارussalam؟ أذهب وحدي منفردا ataupun wahdi ya. طيب كم مرة تأكل وجبات في كل يوم؟ أكل 3 مرات في الفطور والغداء والعشاء. احكي لنا ماذا تأكل في الفطور وماذا تأكل في الغداء وماذا تأكل في العشاء؟ تناول الفطور أكل خبز فقط خبز ما في رز أنت مثل غربي ya. مثل غربي تعرف غربي orang bule tidak makan nasi, dia akul khubz, roti khubz. Ahyanan akul aruz ya. Wa madza tashrab fi sabah? ashrab qahwa. Oh, baik. Wa madza ta'kul fil ghada? Tanawalul ghada akul aruz wa samak wa fakihah. Ayu fakihah tufaddil? موز فقط ya. Oke. وماذا تأكل في العشاء؟ العشاء أكل أرز و خضروات وسمك. طيب كم مرة تشرب قهوة في كل يوم؟ أشرب قهوة مرة واحدة فقط. طيب هل تشرب القهوة فقط أو قهوة بالحليب؟ قهوة فقط. طيب شكرا. مع السلامة. طيب أكثر من نصف ساعة فقط ini نتحاور ندردش ya. Kalau bahasanya dardasha. Chit chat ngobrol ya. Nudardish. Ngobrol ya. Bahasa Inggrisnya chit chat ya, ngobrol chit chat ya. Aksar min nisfi sa'ah nudardish faqat nas'al kulla wahid minkum aksar min nisfi sa'ah ya. Enggak terasa setengah jam kita cuma nudardish ya. Atau natahaddas bisa juga ya, berbincang-bincang. Natahaddas ngobrol ya, natahaddatsu berdialog ya. Tapi kayak tadi lebih cocok bernudardish ya, karena kita cuma ngobrol-ngobrol saja ya. Ngobrol tentang makan apa, minum dan lain sebagainya. Nudardish, dardashah ya. Karena itu bahasa Arab banyak bercampur dengan bahasa-bahasa ini juga ya, luar ya. Tarjamah itu kan dikata lebih, kalau kata-katanya lebih, ini 4 nih kan. 1, 2, 3, 4. Karena bahasa Arab aslinya cuma 3 huruf dia. 3. Kalau sudah lebih itu dia banyak bercampur dengan kosakata luar biasa. Ya, tapi udah jadi bahasa Arab ya, nudardish. Natahaddas. Sorry. Natahaddatsu, berdialog ya, bercakap-cakap, berdialog. Kalau sedang diskusi bisa kita Dardashah. Jadi Bilal, ini kelas selalu kita mulai dengan cakap-cakap ya. Jangan malu-malu cakap saja, penting beranikan untuk ini ya. Jadi datang orang Arab langsung Assalamualaikum, kaifa halik ya Syekh, langsung gitu. Jangan takut. Bodoh nem doa bertemu Safami. Goyang. Ustaz Fahmi?
Oh, Amri. Ustaz Amri. Amri. Fatmi. Amri Fatmi. ما ترجمة فاطمي في Fatma. أمري urusan. Amri urusanku. La di Fatmi. Fatni yang bisa Fatana. Aina wasalna الآن في أي صفحة؟ 140. 140 ما شاء الله. أكثر من هذا ya. Oh ya. Kita udah bicara masalah ini ya, salat ya. Salat sudah ya? Ya, kita kemarin jawab salat di mana Cinta Bawi. Ya. Lianna kasir utlah ya, banyak libur jadi lupa. Lagi للأسف insyaallah nuhawil fi طيب افتح صفحة 140 ممكن تعمل شير مع واحد لأن ما في كتاب يعني كل كتاب عندكم في 140 عندنا طيب في 140 صح 140 طيب بسم الله الرحمن الرحيم سنقرأ الحوار الثالث انظر واستمع وعد هذا أذان العصر هيا بنا إلى المسجد أنا أصلي في البيت الصلاة في المسجد أفضل المسجد بعيد المسجد قريب هل أنت مريض؟ لا أنا بخير أنت كسلان هذا صحيح آسف أنا ذاهب إلى المسجد انتظر أنا ذاهب معك ya. Sederhana ya, tapi kita bisa mengerti semuanya ya. Marah saniyah naqra summa nutarjim. Undur wastami' wa'id hadha adhanul 'asr hayya bina ila al-masjid ana usalli fil bait الصلاة في المسجد أفضل المسجد بعيد المسجد قريب هل أنت مريض؟ لا أنا بخير أنت كسلان هذا صحيح آسف أنا ذاهب إلى المسجد انتظر أنا ذاهب معك طيب هل هناك أي كلمة صعبة بالنسبة لهذا الحوار؟ فيه كلمة صعبة؟ في كله سهلة صح؟ كله سهلة طيب لا بأس هذا أذان العصر ini azan asar واضح؟ Pak Kahar هذا أذان العصر tadi هذا أذان العشاء واضح؟ هيا بنا إلى المسجد ayo kita ke masjid Hayya bina ilal masjid. Tadi cara ngajak hayya bina masjid. Jadi kita jumpa hayya bina ilal masjid. Nah, biasa saya pakai kata-kata itu dalam percakapan, ya, supaya kita teringat. Oh, hayya bina ilal masjid. Hayya bina ila suq ila al-maqha. Qahwa kopi ila al-maqha. Hayya bina ila maqha, ya. Nashrabul qahwa. Kita minum. Ana usalli fil bait. Wadah? Aywa. Ya, saya salat di rumah. Wadah? Pak Kahar, wadah? Ya. Kalau ada yang tertinggal, terluput, ya, langsung bilang supaya kita tahu ini ya, jangan malu-malu. As-salatu fil masjidi afdalu.
Salat di masjid lebih afdal. Lebih afdal ya, salat di masjid lebih utama ya, lebih bagus. Ya, lebih utama. As-salatu fil masjid afdal. Baik. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu ba'id. Masjid jauh. Masjid itu jauh kata dia. Dia nggak mau pergi, masjid itu jauh. Dibantah oleh si Sabir. Al-masjidu qarib. Masjid itu dekat. Mana jauh? Masjid itu dekat, ya. Qarib. Wadih? Wadih? Masjid itu dekat. Hal anta marid? Apakah kamu sakit? Hal anta marid? Jadi dia itu hal anta marid? Saya baik-baik saja. La ana bi khair. La ana bi khair. Saya sehat ya. Tidak, saya sehat-sehat saja. Well ya, I'm well. Ya, saya sehat saja. Dibilanglah kemudian, anta kaslan. Engkau malas. Malas ya, kaslan. Ya, kaslan. Malas kan. Anta kaslan, engkau malas. Hada sahih. Nah, ini betul ya. Ini betul ini. Saya dia mengaku dia malas. Asif. Ya. Excuse me ya, maafkan saya. Asif ya. Asif. Ya. Tadi saya mulai kelas dengan asif, naksaf sama tuh. Asif, naksaf sama ya. Naksaf ya. Naksaf kata kerja, kalau asif kata benda. Itu dia. Kan tadi bilang saya naksaf ana lam ahdur marratain sah. Jadi asif saya bilang, naksaf sama. Asif. Ana zahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Intazir. Tunggu. Intazir nih. Ya. Tunggu. Intazir. Tunggu. Ana zahibun ma'aka. Saya pergi denganmu. Ana zahibun ma'aka. Wadih kullu makna. Sahlah, sah? Alhamdulillah kita ada berapa kosakata dapat? Mau cerita soal Ustaz. Oke, tafaddal. Awal asliman hal nastati dan kul afwan. La. Apa bedanya ya antara afwan dengan asif? Asif itu kayak excuse me, kesalahan dari kita. Sorry gitu ya, tadi kesalahan dari kita bilang asif. Kayak saya tadi nggak bisa masuk 2 kali, saya bilang asif. Nggak mungkin saya bilang afwan. Afwan itu lebih sering kita, walaupun saya afwan ya. Bukan kata afwan kalau kesalahan itu, tapi asif lebih cocok sebenarnya ya. Asif li adami at-tamakkunil hudur, saya minta maaf karena saya tidak bisa hadir. I'm sorry ya, excuse me itu ya. Excuse me dalam itu. Jadi itu asif dipakai. Tapi kalau afwan itu lebih sering kepada ya kayak syukran afwan begitu. Ya. Jarang kita pakai. Walaupun dalam kata-kata kita sering afwan ya. Asif lebih sering dipakai sebenarnya dalam bahasa yang benar. Asif ya. Kita ke sana yuk. Kemana? Acara kenduri. Oh, asif. Enggak, bukan afwan dibilang, asif. Lam atamakkan minal hudur. Saya nggak bisa hadir. Nah. Bukan afwan. Iman dalam bahasa WA kita kadang-kadang di antara sama kita afwan ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sama-sama mengerti lah itu. Artinya sama juga. Jadi afwan mana saat kita pakai di afwan itu sebenarnya kata-kata lebih kepada pelengkap kayak afwan, syukran, afwan begitu ya. Dia lebih sebagai penutup begitu ya, sama-sama ya. Bukan kepada afwan kesalahan karena kealpaan kita. Maafkan itu bukan. Asif ini kesalahan karena kealpaan kita. Karena kita nggak bisa, karena kita nggak itu, kita pakai asif. Ya. Kayak tadi saya bilang, naksaf ana lam ahdur maratain. Naksaf kami. Ya. Apa? Untuk takzim juga. Bisa juga ya, untuk kita memuliakan ya. Soal akhir Ustaz. Ya. Limaza ana azhab. Limaza ana zahib. Oke, dua-dua bisa. Dua-dua bisa. Boleh ana zahib, boleh ana azhab. Oke. Bedanya apa? Kalau azhab itu fiil. Dia itu berkaitan dengan waktu. Ya. Ana zahibun.
Ini isim. Ya. Isim. Kalau ana azhabu. Bisa itu ya? Siapa ya? Azhabu ini fi'il mudhari. Secara penggunaan sama, Pak. Nggak beda. Zahib atau azhab. Cuman kalau dia fi'il itu berkaitan dengan waktu. Kalau zahib tidak ada berkaitan dengan waktu. Ya. Makanya kalau menyota buat kitab lagi hidayah kan, ya. Kalau di pembukaan mukadimah kitab pasti mu'alif menggunakan kata alhamdulillah. Tidak dia gunakan nahmadullah. Kenapa? Padahal sama, alhamdulillah, alhamdu isim, nahmadu fi'il, kami memuji Allah. Kenapa? Karena kalau isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Kalau tidak berkaitan dengan waktu berarti dia selama-lamanya. Kalau fi'il dia terbatas waktunya sekarang saja. Dulu mungkin enggak, akan datang mungkin enggak. Ha, gitu dia. Jadi kenapa? Jadi kita harus tahu rahasia kenapa orang muslim alhamdulillah. Karena hanya mereka ngewate ya, sepanjang lama, sepanjang zaman. Segala puji hanya kedron ya Allah. Ah, gitu. Ya, jadi kalau secara arti sama, penggunaan boleh. Cuma kalau kita ingin singkap lagi lebih jauh, kalau isim itu nggak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il itu berkaitan dengan waktu. Tadi menyelagi bubu di daerah lu dalam hal lain lu, lu ya, dalam dia bahasa itu. Sebenarnya. Wadih ya akhi. في سؤال آخر اسألني سؤال آخر لا حيا تفضل مخالفة kaslan. Oh, lawan did, bukan mukhalafah, diddun. Kaslan nasyitun. Ya. Nasyitun. Mungkin ada? Mujtahidun bersungguh-sungguh juga bisa. Nasyitun. Ya, tapi mujtahid. Nasyitun. Lawannya itu kaslan. Ya, ini namanya diddun. Lawan kata. Kaslanon, malas, rajin. Nasyitun. Hada talibun nasyitun. Hada talibun kaslanun. Kalau mujtahidun itu bersungguh-sungguh, Pak, lebih kepada dari mahir, Ustaz. Enggak mesti mahir, kalau mahir lain lagi. Ya, mahir sama dengan syatir. Mahirun. Ya, sama dengan haziq. Cuman kalau syatir dengan haziq itu sudah lebih kepada cerdas ya. Syatir sama dengan haziq. Anak kawan saya dikasih nama Haziq ya. Ya kepingin orang tuanya anaknya pintar ya itu. Haziq itu pintar. Ya pintar yang kumlot lah. Kumlot lah, brilian gitu. Haziq. Syatir juga bisa. Syatir itu memang cerdas gitu ya. Tapi kalau yang bukan pintar, beda ya pintar sama cerdas ya. Kalau pintar memang otaknya cespleng kayak anak Jepang gitu. Kalau cerdas kan dia lebih kepada sikap ya. Kalau cerdas dia pakai kais. Kaisun. Ini cerdas. Kalau bahasa Inggrisnya smart. Ya, smart. Ya. Smart itu kan cerdas, dia bisa menyikapi gimana ya. Pas sampai Indonesia jadi smartphone. Pintar pelajaran. Pintar pelajaran, ilmunya dia. Kalau cerdas ini kan dia bisa menyikapi gimana ada. Bukan lisik, kalau lisik jelek lah ya. Tapi kan lisik kan jelek kan, mana tidak bagus ya. Tapi kalau cerdas ini memang kais. Makanya kan hadis Nabi kan al-kaisu dipakai kan, kais. Kawan anak kawan saya juga ada kasih kais. Cerdas itu kan, kais.
Kaisun ya. Jadi kalau pengen punya kasih namanya Kais, gitu, cerdas. Perempuan Kaisar. Kaisah, ya, Kaisah. Nur Kaisar. Cahaya cerdas. Apa? Nur Kaisar. Nur Kaisah ya bagus. Cahaya cerdas ya. Istri Pak Nawi Nur Kisah. Nur? Nur Kisah. Nur Kisah. Oke, ya, oke. Urumin. Oke. Urumin. Nur Kisah tadi bukan? Umi. Kisah ya. Nur Kisah, kisah bahasa Arab nih, kisah cerita kan. Mada? Lesa huwa yatakallamu al-injiliyah. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Nahnu Wa nurid yas'al madza huwa arabiyya, madza huwa al-injiliyah mahir. Ana aqul smart, walakin huwa Clever. Clever. huwa sahih. Saya ya, Ana clever. clever. Lah bahasa ya. Smart, really smart, sharp English. Mister. The master English. English master. Arabic master. Hah? Nah, nah. Jawis. Oh, nah. Kung Fu Master. Yang penting mania. Ya. Jadi kelas ini banyak ketawanya. Kalau banyak ketawa masalah. Apapun. Kawan belajar. Adik kalau ada kawan aja adik. Ada semangat ada kawan. Ya. Yang kawan yang itu mana nggak lagi abang hadir? Gratis dia, saya aja. Saya baru 26. Ngaku-ngaku. Ada 2 malam nih. Malam Sabtu juga ada. Malam satu ya, insyaallah. Malam satu nanti sini lagi. Malam habis Isya ya, sama Ustaz Irwanto. Jadi seharusnya memang gitu Ustaz. Kalau kami ada anak muda, kami tambah semangat. Dengan orang tua juga harus tambah semangat. Betul ya. Jadi Saling saling ini. menyemangati. Ya. Kasalan. Jangan malu-malu. Karena ini memang udah mau masuk LIPIA kan? LIPIA harus ini lagi. LIPIA itu punya lembaga bahasa Arab punya Saudi. Iya. Saudi. Pusatnya di Jakarta kan? Cuma udah buka. Tahun ini belum, baru tamat dari Malaysia. Pertama di Malaysia ambil 3 tahun hafal 30 juz. Nah, sekarang mau persiapan ke LIPIA itu. LIPIA Banda Aceh. Ustaz. LIPIA Banda Aceh. LIPIA itu kan setingkat diploma 2. Nomor 2. Tapi kalau di Banda Aceh di komplek Masjid Imam Baitur Rahman, Lampaseh kota. Oh, di dekat MUI dulu ah. Nah, dekat MUI dulu aja betul. MPU. Belakang toko Zikra, di belakang toko Zikra. Syaratnya apa Ustaz? Aswaslia. Tes. Oh, tes ya. Tes. Minimal berapa Ya, juz? mondok. Enggak dites, nanti di asrama, enggak di asrama, cuman belajarnya kayak sekolah dia, Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 12. Beasiswa ya. Beasiswa. Tidak mondok, Ustaz. Tidak pondok, tapi mereka belajar kayak sekolah Senin sampai Jumat, 7 sampai jam 12. Jadi belajar pagi sampai jam 5 jam tuh belajar, istirahat cuma 5 menit, 10 menit, habis itu masuk lagi, ganti-ganti guru. Itu setingkat Pagi kuliah. sampai jam 12 saya. Kuliah. D2. Sama SMA. Nah, ijazah LIPIA udah akredit dengan UIN. Jadi yang tamat 2 tahun situ bisa tambung untuk semester 5. Cuman ya, mereka harus ngulang lagi pelajaran Pancasila, bahasa Indonesia. Ya, harus MKDU itu harus ngulang lagi. Ane babu demai. LIPIA sama Ya, Askar. Tahu Askar? Oh, belum masuk. Baru masuk. Mau masuk LIPIA. Baru. Dia terlewat kalau masuk bulan 12 kemarin bisa. Ini bulan 6 lagi dibuka nanti. Kalau ada anak-anak yang mau masuk bisa masuk bulan 6. Dia udah masuk kan? Udah masuk ya, berarti udah. Anak babu yang dulu tembai itu Ustaz. Pak Abu. Anak Ustaz Muhammad. Ya, insyaallah rencana mau masuk sama yang tua. Istrinya cuci darah sama. Anak yang Oh, ya. Oh, di anak di masih LIPIA ya? Istrinya alumni Mataku. Oh, di mataku ya. Oke. Tinggal dia di sama Abu Daki. Abu Daki. Di rumah Daki Abu Daki Di rumah itu? Nanti rumah itu tinggal. Oke. Yang itu bayi itu kan? Disewa. Iya. Itu rumah Abu Daki itu? Enggak, di sana nanti. Di Banda Aceh. Banda Aceh. Di Dapuri ya. Di bukan Dapuri. Ada disewa kantor sama ini di daerah dulu Kampung Keramat. Oh, dia tinggal di rumah Abu Daki itu. Oh, ya.
Lama dah jumpa Abu Taki. Abu Taki kan di Dubai sempat dulu kan, untuk pulang. Sekarang kan di Banda Aceh. Banda Aceh Tapi sekarang. kan dari Banda Aceh. Banda Aceh ya. Ada di sewa kantor sama ini. Yang DPD kemarin. Fadil. Fadil Rami. Oke. Sewa kantor. Jadi anak babu ini yang Libya ini itu. Oh, tinggal di situ ya. Nah, itulah Libya, mereka dikasih gratis buku Kalau gratis. kenal, bisa juga digabung. Tinggal situ. Bukan. Ketua angkatan berapa orang? Enggak banyak mereka terima. Entah 2 unit tak laki ditambah perempuan. Perempuan juga ada, kelas tapi 1 unit mungkin. Dikasih uang beasiswa juga. Setiap bulan 1 rial. Sekitar 300 ribu lah. Itu Arab Saudi saya. Arab Saudi. Memang kutu bahasa. Khusus bahasa, belajar bahasa saja. Bahasa Arab. Oh bahasa dia khusus Sarah. bukan ilmu agama. Kalau ilmu agama adanya di LIPIA Jakarta. Tamat dari situ bisa langsung masuk kuliah S1 syariah. Ada di LIPIA Jakarta. Kalau di situ. Di situ nggak ada, cuma bahasa Arab saja. Khusus 2 tahun saya. 2 tahun. Berarti kayak TOEFL gitu saya. Enggak, TOEFL kan tes itu. Ini belajar bahasa Arab dari pertama sekali nanti mereka belajar. Dari yang paling dasar, dari tingkat sampai kelas. Al-Muallim bedain Ustaz, minal Arab. Muallim sebagian dari Arab, sebagian dari kawan-kawan kita juga. Lokal. Kalau ada anak-anak, saya Ustadz Ivan, Imam Masjid Rahman ngajar situ, Badrul Munir situ kan. Jadi mereka yang tes, jadi kawan-kawan itu yang juga. Nah. Ya, gratis semua. Insyaallah kalau ada pemimpin bisa gratis dan dikasih beasiswa dan kasih fasilitas semua. Cuma nggak ada tempat tinggal aja. Ya, gitu. Mana tahu nanti ada kepingin ke Timur Tengah kan, ambil setahun di situ dulu. Saya dulu gitu, saya setahun di LIPIA Jakarta, terus saya ikut tes ke Mesir. Untuk mengantapkan bahasa Arab dulu. Jadi pas itu ada ini. Senyap lagi Ustaz. Bisa setahun dulu ambil di LIPIA. Baru ambil. Cuman mataku kan harus pengabdian tidur nah. Kalau saya kalau udah tamat itu langsung ambil LIPIA setahun, langsung ikut tes ke Mesir nanti. Itu perlu Pak. Udah bisa ngambil bahasa kan? Sudah 6 tahun, Bu. Jadi nyok gelanang kah? Graduasinya karena lagi ya harus pengabdian. Seharusnya pengabdian dibekalkan dengan bahasa. Seharusnya ya supaya lebih ini ya. Kalaupun dia memang mau mengajarkan adik kelas dah lebih bisa. Jadi connect kan. Kalau ini enggak tahu kita gimana pengabdian. Nggak mau ujung kan. LIPIA aja memang itu saya ini. Ini kan 6 tahun, lepas dia masuk LIPIA, belajar bahasa sebelum berangkat. Setahun Sambil cari pengalaman. Dan dari LIPIA kan dilatih ini juga apa? Berani ya. Berani kita. Nanti guru-guru orang Arab masuk. Kita jumpa sama orang udah nggak ini lagi, nggak canggung. Tab, nuwasil. Oh, sah asyarah. La basa, nujib semua naktafi ya. Jawab soal-soal latihan saya. Al-mufradat. Ini ada kelas apa di samping? Ini Ustaz. Awis. Tahsin. Oh, tahsin. Oh, saya mulai. Oke. Khalas. Oke, kita baca sekali lagi ya. Bisa? Al-mufrad. La basa, al-mufrad. Kita jawab soal ini. Wa yasrabul kahwa. La basa. Pesan kahwa ke. Ila saya dulu. Wait, second, saya beli masa. Dah Hafzah. Nasab. saya terhabu ila makwa. Hayya. La basa. Mufradat sekarang mufradat. Undur. Wastami. Wa'id. Yantadiru. Sahih. Qarib. Ba'id. Marid. Kaslan. ذاهب آسف واضح معنى كله واضح إذن نحن نجيب عن التدريب يا كل واحد بالدور أجب بنعم أو بلا اقرأ ثم قل نعم يا رقم 1 هذا الحوار في الصباح لا المفروض في Asar. Rakam 2. Pak Sulaiman. هذا الحوار في البيت. نعم. Rakam 3. صغير يصلي في مسجد. نعم. Rakam 4.
Sadiq. Panjang. Yusalli. Naam. Sadiq ya, dia kan salat di rumah ya. Makanya diajak oleh si Sabir kan. Rakam khamsah. Al masjidu qaribun minal bait. Naam. Naam. Rakam sitah. Sabirun maris. La. La. Ya. Rakam sabah. Sadiq Kaslan. Kaslan. Sadiq Kaslan. Naam. Kan si Sadiq yang menanyakan Sabir itu. Sabir. Oke. Rakam sabahnya akhir. Dhahaba Sadiq. Sadiq, bukan Sadiq. Ma Sabir. Musabir ilal masjid. Naam. Naam. Halas akhirnya Ustaz Rawan. La basa. Naktafi bihadzal qadar. Naqtatim bilhamdulillah wa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.